pozdrav svima ljudi, ovdje je Luka i konačno sam namestio zvuk. Nešto zabrljao i namestio, kao i uvek, zabrljam i pogodim. I kao za internet prije kad nisam imao, kad mi je trebao da se kupi neki onaj kao flash, ono što se prebacuje i uspeo sam. I u ovom videu ću vam pokazati kako da objavite video. Evo, sad. Meni se navukla jedna reklama, ali ne može da se skine. YouTube. Tako, YouTube. Izvinite malo, pošto ovdje zvuk kuca jedan komšija Iva. Puno nervira. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but... Napravite kanal, to je lako. Evo, učitava se, otvorite kanal, počnite da streamujete. To sam trebao neki program da instaliram, rekao mi drug, ali nisam znao koji, ali ja uporno nisam gledao, samo sam zatvarao to i budala. Eto, samo ću skloniti ovom mišem i otprilike evo da koji uđete u ovu kao nije odabrano, uđete tu. Onda ja sam tu snimio neke snimke s Minecraftom Bed Wars i updateovao se Bed Wars ko na Hypixelu je sad na jednom serveru. Ako hoćete napišite u komentarima da li da vam dam IP adresu njega, pa ću čisto mali snimkić ili kako već se to kaže da vam dam tu IP adresu. I kao što vidite tu sad imate te snimke, evo muziku, imam jednu muziku naravno. I ovdje pictures, ovdje sam neke snimke snimio preko actiona i to je moja mama se dere. I moj telefon opet cvrkuće. I kako se zove, tu uđete, video tako uzmete i stisnite open ili gotovo ili kako već otvori. Ako je nekom na srpskom, onda uđete tu, napišete naslov, deskripciju i objavi ili stavite neke efekte ako hoćete i to je to. I kao drugo se ću kako da napravite kanal je lako. Kao prvo će vam trebati email da napravite ne login nego register, onda napravite email, ponovite ga kao i šifru, ime, prezime, možete to da lupite, broj, godina, mesec i dan. Tu možete samo da lupite, ali ja bih vam preporučio 2000. godinu da stavite. Ovo da obeležite stranicu da je sačuvate. Tako, i kao u prošlom videu sam vam pokazao kako možete da, kako se zove, miš promenite na ovom desktopu ekranu. I sad se čuje u pozadini valjda miš kako ja klikćem, pošto mi je tu i mikrofon. Da. I uskoro ćemo imati facecam. Mislim imam već kameru, ali ja kažem daj kameru mama ništa. I kao što vidite, pokazat ću vam i u ovom videu kako možete da promenite da, kako se zove, snimite glas. Evo, uđete u settings, onda uđete u sound kao zvuk, uđete
Samsung device i tu ima speakerphone, mikrofon i default, ništa, evo. Sad ću da isključim i vidite kako ja ne mogu da pričam. Mogu da pričam, lol. Možda je to zbog snimka, ali dobro, evo, stavit ću na mikrofon za svaki slučaj. I tako ovdje next text. I ako imam vremena i ako se setim kako da krekujem ovaj Bandicam, od svega toga vam treba samo jedna aplikacija i nju trebate inače da krekujete i onda vam se automatski sam Bandicam full verzija onda, pošto možete ovdje kao gaming da snimite i to je to bilo za ovaj video, like, sub, share i čao.